Brico NB ryashami ry'indashyikirwa riherereye i Remera ku Gisimenti mu kutuzanira ibikoresho byose nkenerwa bifite marke ya Ignis guturuka mu Butaliyani. Ubu noneho rikaba ryadabagisha abakiriya baryo bose dore ko ryabazaniye n'izindi marke mukunda muri benshi nka Mika, Super General, Philips ndetse na Mayer. Ngaho rero kubashaka kwihahira za frigo zitandukanye, imashini zimesa zikanakamura, za congelateur, water heater, byose birahari muri za marke mwikundira kandi ku giciro cyiza mutasanga handi. Nugera muri Brico NB kandi ntutawutiguriye izi mashini zoza amatapi, amakaro ndetse n'imodoka zifite marke ya Karshel. Si ibyo gusa kandi kuko namwe mwifuza ibikoresho byo mu rugo hehe no kubaza imitima dore ko tubafitiye ibikoresho by'amoko yose nka za cuisinière, gas cooker, blender, water dispenser, micro-onde, wine chiller, imashini ikonjesha wine, amasahani n'ibikombe ndetse n'ibindi byinshi cyane bijyanye n'amahitamo mwikundira. Ikindi kandi utuguriye ibiremereye turamutwaza. Brico NB ni ku Gisimenti hafi ya Rompwe iruhande rwa Good Life ku muhanda w'amabuye ujya Sonatibe. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri telefone mubona kuri screen zanyu. Yes, amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje gukurikira Capital Media kabisa. Turagarutse mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino kugira ngo tubagezeho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Umugoroba mwiza, nizera ko aho muherereye hose mu mpera z'igihugu kabisa, nizere ko mumeze neza. Ngero ndishimwe Thierry, ndaza kuba ndi kumwe n'umutumirwa bana tugenda tubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye mu makuru ajyanye na sport kabisa. Mpamvu isanga izi ngizi turanga kugira ngo tubagezeho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Muri studio ndi kumwe n'umutumirwa yatangira atwibwira kugira ngo tubanze tunamenyane. Murakoze, njyewe amazina yanjye nitwa Keve. Nkaba naje hano nk'umushyitsi ikiganiro cya siporo hano tukaba turi bubane mu makuru menshi. Yes, hakaba rero hari uko bimeze, turaza kuba tuganira kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kuba tuganira kuri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa, isa nkaho kuri uyu munsi yabajije kuba isozwa kubera ko ni imikino mikeya isigaye ku munsi w'ejo kugira ngo ikipe ya APR bayishyikirize igikombe mu mukino uzabera muri stade Amahoro kabisa. Ubwo ni umukino wa nyuma, indi yo yabashije kuba uyu munsi n'ejo. Ejo hashize ntekereza ko imikino yabaga, ubwo ni isozwa rya shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Turaza kuba duca no ku mugabane wa Afurika, ikipe yitwa RST Berkane yegukanaga igikombe cya Confederation Cup kabisa, itwara igikombe isezerera Simba yagize kwitegura ariko birangira byanze. Turaza kuba twibanda cyane tugaruke kuri transfer ziri kugenda zivuga hariya ku mugabane w'i Burayi. Ese Arsenal biraza kuba bigenda bite, iraza kuba yitwara gute n'uyu mutoza wayo bita Arteta. Manchester United Robert Amorim yabashe kuba atangaza byinshi cyane bigiye bitandukanye, n'ubu aracyatangaza. Niyo mpamvu turi hano rero turaza kuba duca mu ikipe ya Chelsea, turaza kuba duca ku mugabo ukomeye cyane bamwita Cristiano Ronaldo. Uyu munya Portugal yamaze kubagira byinshi cyane atangaza avuga ati mfite byinshi ibyo kwerekezaho, akazoza kanjye nakahe muri ino minsi. Ni byinshi cyane rero turaza kuba tugenda tuganira. Uwo bita Kevin De Bruyne, uyu nguyu biravuga ko agomba kwerekeza mu ikipe ya Al Hilal hariya akajya gukorera akavagari k'amafaranga. Tuza kuba tubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko turacyari kumwe n'abaterankunga bagiye batandukanye. Entreprise Urwibutso kabisa igenda ibahereza serivisi nziza cyane, ibinyobwa byiza cyane bigiye bitandukanye. So wabugiye ku rugendo ufite ahantu wigiriye, ni byiza ko witwaza akaji kameze neza. Tufite rero produits zigiye zitandukanye, bityo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Muradusanga ahantu henshi hagiye hatandukanye, ubwo nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Tudatinze twebwe rero reka dutangire amakuru yacu y'imikino. Dutangire mu ikipe ya APR yabashe kuba itwara igikombe n'amanota 68 irusha mukeba wayo witwa Rayon Sport. Isaro ry'Inyanza irusha amanota 4 birumvikana, ubwo Rayon Sport ifite amanota 60. Keve, gutwara igikombe kwa Nyamukandagira byaragutunguye? Oya, ntago byanunguye kuko APR ni ikipe ikomeye mu Rwanda. Iki ni igikombe cya gatandatu igiye gutwara yikurikiranye cyane. Ni ikipe ikomeye mu Rwanda. Ntago urabibona ko ari ifarashi imwe biri kwirukanka yonyine isa n'ubundi bizagera ku murongo yonyine. Warabibonaga nubwo muri no sezo yahuye n'ibizazane, harimo forfait, harimo
kunganya n'amakipe bitateganyaga, harimo kwirukanwa k'umutoza wayo yahuye n'ibizazana, ariko twari tubizi ko igikombe izatwara, kuko urebye n'ukuntu iyo yaguze abakinnyi urabona ko ari itandukaniro kimwe n'abandi. Ntabwo waba waraguze abakinnyi amafaranga ameze kuriya, abakinnyi bakomeye nka ba Richmond Ramte, ba Jibril Watara, abakinnyi ba Dauda, umbwire ngo ni gute utatwara igikombe? Njye ntabwo byantunguye, yarakimeritaga kugitwara. Yes, APR ni APR twabonye mu gice kibanza cya shampiyona ihuzagurika, ariko tuza kubona APR muri returu yisize insenda. Yari APR mu gice cya mbere cya shampiyona, yari APR irimo ibibazo byinshi, harimo ibibazo by'ubuyobozi, guhindagurika k'ubuyobozi, harimo ibibazo by'abakinnyi, umutoza ataramenya uburyo abakinisha. Nicyo kikwereka kugura buri mwaka, kugura squad nshyashya icyo bikora. Uyu mwaka byaragoranye guhuza imikinire kwa Suwane na Clement, ukajya muri Mediane kurema imikinire hagati ya Dauda na Richmond Ramte, ukamwongeraho Ruboneka, ba Lamin Ba, ukajya kuri atake ukaba wareba bari aba Nigeria babiri bagiye, Johnson Nobodo na mugenzi we Chidiebere, kuba wabahuza na atake iriho Mbahoma, ni ibintu byari bigoranye cyane. Ariko aho byaje gufata umutoza maze kubona 11 biwe beza, waje kubona ko APR ari ikipe ikomeye, nubwo harimo utubazo tumwe na tumwe twagiye tubagonga, harimo kudakina kwa Richmond Ramte, ibintu nk'ibyo. Ariko ngo uyu musore bita Richmond Ramte ni umuhanga ebana, hari muri Nigeria ibitenge barasasa, batajya bahereza icyubahiro ku byakoze, kuko uyu ni umukinnyi wajyanye na Ghana mu gikombe cya Afurika giheruka, ni umukinnyi wenyine ukina muri Afurika wajyanye na Ghana mu gikombe cya Afurika. Rero ntabwo wambwira ko ageze hano mu Rwanda akaba umuswa, ahubwo ni wa mupira w'iwacu twivangira. Ariko wamukinishije nabi. Ubundi imikinire ya Richmond Ramte ni imikinire isaba ko uba ufite abakinnyi nyuma yiwe bamukorera b'imbaraga. Richmond Ramte ntabwo ari umukinnyi uzategerezaho ko azataka akanagaruka gukina inyuma, ni umukinnyi bisaba ko uba ufite nimero 6 na nimero 8 bakora cyane b'imbaraga. Richmond Ramte twaramubonye mu mikino mike yakinnye ibyo yabashije gukora. Richmond Ramte akina style nk'izaba Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne akina style yuko Rodri aba muri inyuma. Muri Man U urabibona ko kugira Bruno Fernandes atanga umusaruro bamushyiraho abakaseri babiri bakamukorera ibyo bita dati waka, akazi kabi nyine. We nagashinzwe kuza gukandagirana n'iki, abagomba gukina baro za nyuma zijyana kubataka, kuko iyo kubise icyumviriza ishorongi bakubwira ko uno mu Jibril Watara kubwira ati nge sinjya numva ukuntu Richmond Ramte atankina inyuma. Ngo yashatse no kwita abatoza bastazi mfite ntago ari byo mba ngifite abanyina inyuma, kuko mu myitozo ngo ni umuntu umuhereza pasi, ngamuha pasi ibitego incundura yaraziciye. Abantu bose ngo iyo ugeze ishorongera avuga ati uyu musore ni gute adakina, ariko reka dutegereze umwaka utaha hazaza abatoza bashyashya tuzareba. So biravuga yuko mu cyumweru gitaha Ferwafa izaba yamaze gutanga amazina y'amakipe yahagarariye nyine igihugu mu marushanwa ya Sport na APR. None ikintu nagiraga ngo umbwire cyangwa se ubwira abadukurikiye ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ikipe ya APR ni ikipe ubona gute? Ni ikipe indege itazazima cyangwa APR ikintu yakora ni ugukora ku tuntu dutoya gusa, ni ugusohora abakinnyi bakeya ariko ntigire undi mukinnyi isohora. Tuvuge nko muri departement y'izamu ni ugushyiramo izamu, ukazana umuzamu. Muri defense nimba Clement azagenda ugafata uwo Yunus n'uwo Clement n'uwo Suwane bagakinana, ukagurana nimero 2 n'usimbura kuri nimero 3. Mediane yo ndumva ari iriya, nta undi muntu wakongeramo, n'ukigumisha Daudari ya Richmond Ramte, Ruboneka na Lamin Ba, tugakora no kuri atake bari abagande batugaragarije intege nkeya uko twari tubiteze, ntago ariko batweretse. Tukagerageza naho kugura abakinnyi bakomeye, ufite na Jibril Watara, bundi tugaha igihe umutoza. Mu Rwanda ntago tujya dutanga igihe, tugahereza igihe umutoza akubaka ibintu byiwe. Ntago APR nta mutoza ifite. Iyi piramide APR mu myaka 35 imaze gutozwa n'abatoza 36. Cyo ni kipereka ko buri mutoza buri mwaka aza kubaka projet yiwe. Rero ikintu nakubwira cyo nibareka iyi piramide turi kubona igeze ku mukino wa nyuma wa Champions League,
imaranye imyaka 8 n'umutoza bayitegura abakinnyi n'abakinnyi bigeze ahubwo bagendaga bongeramo kugira birukane none reba ibyigezeho turabibonye mu gihe gito yabayishinze na APR no gutanga igihe abakinnyi tukabagumishamo kabisa. Okay. Ubwo APR nta byinshi twakirwa tuyivugaho cyane ko yamaze kuba itwara igikombe cya shampiyona 2024-2025. Ubwo reka twite kuri mugenzi wayo bamwita Rayon Sport kabisa. Rayon Sport yasabwe iki kugira ngo nyuma y'amagambo menshi cyane agenda avugwa yongere ikandagire mu matsinda ya Camp Confederation Rayon Sport nta kindi sabwa no gutuza mu mutwe y'abayobozi bagakemura ibibazo byose biri muri Rayon Sport. Abasaza barabivanga, bakishyura abakinnyi bakishyura ibirara neza rukeretoma kandi bakarekereta neza. Nimba ufite umukinnyi nka Keve ukaba wanarisha ukaba wabongerera undi mukaseri uri ku rwego rwabo. Nimba muri defense tubonamo Omar Nyingi na Yusudianye babaye successful ukaba wabagurira undi mukinnyi umwe mwizamu ukagura undi mukinnyi no kuri attaque ukagura undi mukinnyi uri kuri karite imwe na Foro nganye n'abawinga bakomeye. Rayon Sport igashaka n'abaterankunga bayishyiramo ubushobozi naho ubundi Rayon Sport yo uyihaye ubushobozi nta kintu itakora nta kintu itagera. Ikintu kikoma mu nkokora ni ubushobozi bwonyine ikarinda no kwivangira hanze y'ikibuga. Yes, ubwo rero nta byinshi cyane twe twihuta cyane iminota tuba dufite ni mikeya cyane kabisa. Ubwo reka twerekeze ku mugabane wa Afrika. RSD Berkane ku munsi w'ejo yegukanaga igikombe itsinze Simba bahanganyije igitego kimwe ariko umukino ubanza wari 2-1. Ubwo wavuga iki kuri iyi Berkane? Nta kintu cyinshi wavugaho ukibona ko match ya mbere yabereye mu Barabu ukibona ko nta kindi kintu kirimo ni ugutsinda kw'Abarabu. Cyetse nk'iyo match ya mbere ibera muri Tanzania nibwo twari kuvuga ibindi bintu ariko match ya mbere ubwo yabereye mu Barabu byari nk'itegeko ko bagomba gutwara igikombe. Simba yakoze amakosa mukaseri wabaza kubona ikarita y'umutuku hakiri kare mukaseri bita Fabrice Nwamangoma fitness coach babona ikarita abona ko bivangiye bari bashyushye mu mutwe hari Zanzibar baragenda batsinda n'igitego cya kabiri byari kuba ari 2-2 umusifuzi aza kucyanga. Rero ni ikivuga ko nyine hari umwarabu turabizi ko umupira w'Abarabu wamaze kurenga uno mupira w'Abanyafrika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara turabizi twese. Barabikwiriye kabisa. Berkane ni ikipe ikomeye yatwaye Botola League y'iwabo shampiyona wo muri Maroc yatwaye igikombe cy'igihugu. Gutwara Confederation ntago ari ibintu byatunga. Ubwo na Simba ikwiriye indabyo zayo kubera ko ntekereza ko muri aka karere umupira wa Tanzania dukwiriye kwicara tukawubaha tukawunda ubwo na shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda ifite byinshi yakagombye kwigira. APR igomba kwigira kuko muri aka karere mu myaka 4 ishize tubonye amakipe biragera finale na amakipe yo muri Tanzania. Yanga yarabikoze na Simba irabikoze. Ubwo rero ni byinshi cyane bagenda bivuga. Reka twirukanka cyane rero turacyari kumwe na Entreprise Urwibutso Sina Gerard hariya ni mu karere ka Rulindo kabisa. Barakugezaho byinshi cyane bigiye bitandukanye amaji meza cyane ushaka kwitwaza ugiye ku rugendo kabisa. Ni ahantu henshi cyane tugiye duherereye. Ushaka kuduhagararira cyangwa se kuvugana n'umukozi wacu kugira ngo bakugezeho produit zigiye zitandukanye zacu waduhamagara kuri 0788 251 ubwo ndazisubiramo nitonze 0788 tukakugezaho serivisi zacu zigiye zitandukanye. Ni produit nziza cyane zemewe ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga kabisa. Ni ji ziba ziryoshye ahangaha urabona ko ebana nujya gusura shira umushyira aka kabiswi aka kabiswi bita Karabo ebana n'akaji bita gashye Inyarugenge ebana. Ubundi umuriro wake tayari twebwe reka twite cyane twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Ni amakipe menshi abarimwe amakuru menshi cyane. Reka duhere mu ikipe ya Manchester United. Ubundi mu Bwongereza ufaniye ikipe mfana Manchester United kabisa. Birumvikana uraza kwitubwiraho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Manchester United ni imwe mu makipe hariya mu gihugu cy'Ubwongereza ataragize umwaka mwiza habe na gato. Ni umwaka mubi yagize kuva Manchester yaremwa ni umwaka mubi yagize ariko icyizere mugirira Manchester United mu gikora ni ikipe yakoze ibintu byinshi kandi ubona ko iri kubaka n'ibindi byinshi. Manchester United ni ikipe Amorim yarabivuze n'ejo bundi mu ijambo ry'iwasoza yaravuze ngo ngera hano natsinze imikino 2 undi ndababwira ngo ibihe bibi bigiye kuza.
ariko icyo nababwira nyuma y'ibi bihe bibi miraba ibintu bibi byabaye kuri ino kipe nagiraga mbabwire ko ibihe byiza ubu byaje iminsi myiza igiye kuza Manchester United ni ku munsi w'ejo buriraga indege bagiye muri pre-season bo yayitangiye kare aravuga ati reka mbajyane igikombe cyo muri Malaysia barebe ko basoza umwaka hari igikombe batwaye nabo nubwo bitabara ariko bazi igikombe batwaye Manchester United icyo navuga cyo ni nk'umurwayi w'umutima ukeneye surgery bakamuhindurira ibintu byose ariko babitangiye kuri ubu ngubu deal irimo ni ya Matheus Cunha byarangiye isigaye nuko bamushyira hanze bakerekana ko Manchester United yamusinyishije indi deal irimo muri Manchester ni deal y'umusore bita Bryan Mbeumo mu Cameroon nawe bari kuyikoraho barebe ko byarangira Manchester United iratekereza kugura umuzamu Manchester United ifite guhindura amurimo yatangaje ku kibuga cya Carrington yatangaje ko abwira abakinnyi bose ko Manchester United igiye kubaka ibintu bishyashya kandi muri abo bakinnyi harimo bamwe bazabigenderamo bakagenda benshi biravuga ko bagomba kugenda amurimo yababwiye ko agiye gukora ibintu bye bishyashya kandi byiza